Apa sih? Aduh ibu. Oh, ibu dari sini yang gitu. Oh, ini yang ini ibu. Ini jalan ibu. Om Swastiastu. Angin adu dedane simpanikan sareng sami sanewentan mriki ring Jawa Buro dalam Puri. Tidiang makin lebih penjeling atur sandokan watang duwene sampun ngusun prateka. Tidiang nyate watang duwene mangkin sandokanipun dinten enten sidang raos. Kesayangannya puniki anak agung gede Jisnu saking Banyak Bruno wau kelas 3 SD umurnya 9 tahun. Ini sampun minap semeton didang pemirsa riki wenten sane kuning, sane melajim, sane ngelaran SD Dulur Rangjano. Didiang lunas mangdan enten pocol niki majin pengendapan nyakit dan timpal kene gitu niki didiang waktu wadangan saking Banyak Bruno niki Pak didiang Dong Deputro nanen wayanan didiang Ipa saking sanggengan sanen niki dados mina bitadane lak niki jak didiang saking rame ini niki malebos dados benjang dados, bentlun dados, senu niki hidup di tiang sing mekirek ngayang niki. Di tiang tane cece ngayang niki katlon amingu bulan pitung ito niko wanang tan senu pianak di tiang niki hidup. Dados, iring kamera sum di bos niki tang sami uning, sira uning ngelimaan pianak di tiang lali dados aneh ngomunyi itu ano mai netes pangseng bunyi tong kosong nyaring bunyinya yang mulai wanen ayo di kalang sing bani ngiring yang leng sanggengan niki wentang minap banyak celuk niki wentang banyak celuk saking Bandung wentang raresan wilayah celuk pangkan doh bobot kangsing isi numpang bemo niki madane badai buspo ki manggolulu tiang maduwe niki dados pangkan joh anu gitu dumun niki dados bangke-bangke kepes ten wenten yen kepes niki bangke liat celuk dados niki tiang ten tanggung-tanggung niki pianak tiangnya sane niki di tiang danuring rata sepunika di tiang sedang dapatur tidak kalau itu nih bang tiang hanya dikit di tiang mas galana Sudapuro galah makin katur dan dikit om sati sedih.